menim say won so ye fra wo bra ye fra wo sister ye fra wo hene ye fra wo wura ye fra wo bemma papa bi ye fra wo bemma na ye fra wo bempa ye fra wo ba hema ada nwumere hia me ma me abosie du na ye ntwetwe nkommo bro nyana na e ba no enti me ma wo afihia po na so waje me so say afin kommeto yen afise na masanso ehu biem na masate won kan wotie kire a weni abre a wotie yem nkommo enkommo no de ye boa kopem se enyankopon be frɛ me no mienu na ono so anya na dwen se wo frɛ yen di yen so anya ya dwen se jabade waki ye beja edi ene wo beti yen kasa ana nwumere se de woni mu no ene ye nyina ye hia ne atwetwe nkommo de afa ya bra bo ho nioma ebema aware etimi etumpo nioma ebema fie ajo nioma ebema relationships afipem mu asori mu ayonko femu ni nyina ebetimi akoyie kama eno nti ena ye nyina ye hia wa hanom a ye ba bebo enkommo dwumadie awasungu suyi CB men and women capsules any nura edite achiri kama man eno so efri Suzy Herbal Center all right. Any 8 p.m. whiskey. Wamoso etaye chikama kama na dijumedi ye de brewo kasa bro nya die chese ba bia betimi ayede na ba bi betimi ayede dia eno an 8 p.m. so wa wonim your favorite whiskey a wanya damfo bia na so obi aba besra no wonyina matena se no motwetwa bi kama yese nioma nyina etimi akoyie ete amamo ana me no mienu ye ba be bonkomo na nkomo no etimi ayewde me wo Benis ansa oba papa oba hofefo oba so no sabre wo enchekura wo ye no launch nyame adoma Sunday in the album launch we executive launching o yama wo mo mkuteska na daachi ye ni hwe no ope baabi de yakogu ze wa yesu ya de edi amaye Benis ansa Ghana musician kunini ene owo hanom obonwum bi na mema na toketewa bi wase ansa na ya to aso na emom sofo mami Jean Anderson last week me suspended no till this week on na sorry nene ku nyina mu nyina ba ene mami na say okay my left ban no me hwe ya na do left ban no galam say no na say kai won so de my left it ene of mami Jean Anderson and wa page team media si na pampe mu se sika na ba nti hu se che ne blush aye kama kasa na ni ma ye feye so for mami mo kwa ba na what is saying adumampa Ansana Jackie, the beautiful Jackie. I because say ye judge bako. I one way is uni and I say ye lawyer bako. Ye Jackie papa bi ene ono so aba awo hanomo. Ene ye ba be twetwen komo. Ono oye court arbitrator e wo court. Inti somewhere ye settle out of court na ade no. Ono tena so no wa hwe na kese yetimi ayi bibia kama na aife ene anti Jackie so e wo hanom na be ma be ba ko aja o bi kan onye kotofo from mum na so free TV so aba beto radio so aye fire oja so for nyame so for oda asori e no Zion Prayer Ministry ano na no nyame e madoma mkopie na sori nyame ni abofra no waya ade huna small boy wan hwe abadwen sakwala one ne nam keke ne nam microphone fit training microphone to kwemu pretty ani ade ukohwe asori dan fia wasi ama nyame eda na se ankasa waya ade emu fefefe wasi mu kama sisika de una onika o oni baby papa mpoda na so kohwe asori dan ya wasi ama nyame omu se ye wo mo di nyame no kure ene omu so a omu di nyankopon business omu twa omu nim spedidi so for fire oja oka wo di nyame no kure no timinim se we di hu hia kura se be kasa bebre fisi nim se de wo ya nyame ni so nti du bra nyame se obi sikira no so a obeye emanabro so ene fire nso e wo haje fire mami na what is saying na ko pardon nyame shira what why are they ene me hu ho no mama ni age nyame shira pa afedi e ware why mati that's what dan ni mu ofe eson so fine wasiesi mu so fine unkra unkonwa kra de enya plastic fo de ya ubekọ bi wa tena na buyi ti ware mati mami ye confusion na ye unti na unti nware ya na e mane doso e mane doso na wale en de ya botre
ana masanya sofo no wan we akofa de lala bia ya onwesre ni na akọwe any true enti esem de mani to form ti obo de beto form say see ya nyame adoma Friday wenya 34 ye o de wani to form akosi 57 ya na oh enkosi 57 be me say bia yi afiwe ya ba wanya obi o menya obi yet still menya obi say wa ka so be mama obi eni emanyinya bi no yo mo akaba all right Benis bibi aboko de nyame adomo why is sweet and now the oje ko join you no che any uche be bibi aye set for nyame adoma Sunday all right and here for neighbor oh some few people pay person di papa bebe omo fa oja so for fa oja ka e bajo ye papa beba Vacho beba ya papa apostoli Emmanuel enye ho na meka ya papa ha papa na po oba ya papa John Dramani Mahama obeba ena ade beda da nkofo ne ba na ona view ba nyame anya wado na so papa wa amade ya hwe unye ska o oh mama me de wanya aka so oba no obi ani wo be feska oh mama me ha o sa onya nkofo de wanya aka so oba no obi an feska obi be feska dabi obi feska na pokra bi togum so ona po ba de ahwan biem o dabi o mama ka so ye de be ye den dabi so na po ba o de fire points imagine o megu ye ni ma o de ni mo nyam ba beta dwumadie n'echi dabi on fasika na ye ni nyam de ni na da all right ya mo nyina kwa ba ai sali papa bi sali frempon mi hu so te be ma bi ka mu a okese be ma no na be ma no so okese no ka tuntum bi pa to me body description nyina e Camry tuntum na isi we no okisi nipa no na nipa no so okisi no okisi nipa na nipa no so okisi me hwe metwetwe ni nyina ati ba mo ko Facebook page se mi wo bi dia mo ko amosiko sale na o te sen why ya ko not se prekontwere no wura de ngai nana de o heart idi se mo nyina mo cheche yes yo usali o kamudi na mi o kamudi na we na o di o di ashe asemo former president ba ye ni ska kra be ko e mo me ka che ni po be MC se hwe no hu se ya dressing the be dress ya ba pa eso mane me bon fa ye area ho o mo fa ba bia ngo yo ya ma munyina kwa ba yo enne ye topic a ye hwe enne ya kwa edru bronyam last time ye kasa ke be hwe divorce ene ho nsem but then because he brilliant nipa bibiri say on person mo because polygamy polygamy bo aware dodo ezu go for so say brilliant nka ye hwe brilliant de kakra mo all right me na for say go for ken omo ya be but o de brilliant de kian ne kim de be fem ansa na ye wie eto de ye hya se with your polygamy no na afi ye nko ye nim kakra ene sali wa hanom sofo fa ya ucha wa hanom ye Benis wa hanom sofo mama Jean Anderson ono so wa na my sweetheart Jackie enso wo fi hanom na bedi de ene owura no wasapapa don't worry ye show na guy na bedi de be man itrim ye ne desa mi hu bi da abi the rockstar ye asa wadi wo fi hanya sam ketwa shaku nyina nka ho ansa na shine akwa be makama hu se wonu pe shine na hu fe edin shine no sa o if you go toilet e kan se wo ko shine enya ndi papa bia o go shine ni aba Rava mama kwaba all right mama chance every Benis answer ho ene da mama chat sofo via de mama sofo mama so answer patcho na de bredi so ati tew ne obi atimi aka bi sofo ene de hu no say na young women aba any young men I say ha dream say obi hu okay de enfa me makrato ma ni titiro ha dream say obi hu say oba bi ebe ma bi owo ne yire
ɔsɛ mekɔyɛ second wife when you be ma love and your mind kyerɛ sɛ ɔdɔ bɛrima no and he say oh I love him we are not just there we love ourselves he doesn't love the wife and in some bebree ni ade ɛde nti na sɛ na young women titiriw ana ma wo obi so maame pani a wagya aware ɔkɔtɔ aware so ɛde na aba boa yɛn kakra yo me das ye kyerɛ etie phone na la omo tie nkomo na awale mpre no ye di wura bible ni ma ye Christopher de de enya ma ye e ma no obotai nti omutimi kɔtɔ so mienu obi wɔ hɔ a de wa fa mu pen sorry o de wa fa mu pen nti na ebi a eni ade bi a wosuasua wawale ye bi mu nti wo mpe wo bi a onwale da swati ase obi eba ni bi de no obi wa de wa fa bi mu da ebi ema ni bi kura bu be se wo nkwa awale da wo nim awale ni mu nseseye ene de ete ya nti bebre botai ema ni bi no menka se ma bi abotai ne se de wa fa bi mu da ana wo ba no so be ma no so okofa na wawale da no watena wo ba bi ho wo hwe no ebi okra pa wo hwe de wi a first wife no wo hwe ne na ema wo dwen se okotoso mienu ono so benya moa bi afiri mu ya ebi hwe saa ne ma ne pa cause oba odi kan hwe ka watim hwe ebi ne ma bi oye okọ market ba de oye no nti ya ema saa ema no dodo na bi tin ka se oh saa wale se de sam dimiti ko wura bi na mko second wife kla me so betime nya saa adie ya oba pani so ai afemu anase ono so anya bie no so di ne ti akowura mu ana ebi mu susu ya nso se odi awale pen a wawale mu no one ne kwatena odwen se bia bebo na sen obi kura won fa awale da ya o ma ne bi o mususu ye no because we say so hu be ma ne se be ma no de wawale mu data onim so fe so you responsible obetumi en natena a bia bebo na onim de wi awale tie na make say first beblage na first wife ono so omu value nipa no oba no di kan de wotie oba bia ni mo oba bia no ba kota awale so a nipa no oba no di kan no onye anase awale no face pro so di ntiba ko wuram the second time really dabi onye sa living pom de minim so be ka bi different sali ene sabi enye ohia ene mama bebre pese omoto aware so ana ende enye ohia why bam no mame bam nedu sika absolutely sika because hardly pass over who say boy I be a one girl be asha brabo ase na bia omo no omo konkon ho ase o say obi omo kakra e mo omo anigere who say nipa ne beka say okwa akware second wife aba beka hu the only sika no onko nansan ya e friend say amampo eba heya obe interview nkofo about love sex amoisha ko class yeah ni fisherman bi kasai was sika woni enti ana on ware second wife nkanya sa de ankpa dey wakofa second wife dada enti mame obi obeto aware so sabre bia no sister Vera semna de bia wo kan comfort ano enu enti na wo say be ya sika wo ho because yin meskafu e bia ware miensa edi entia ya ware wani esi dan ama meboa o ma sabroche na abekwa akwo wo passport de wo so a wo ye citizens ayomo ayi kra aye bi account kra de mo di atoto so dada so me bia ni sika ba wo no ne maame na odi first ne nkopre because ya le in such a way say obi esikaba bosumi bia na osika no ma esika da ho so hia bibi extra ya settle up your business mu ti ase mu clash in anyway to be edinile mu se nye sikani pa na yo hia ni aware a enye sikani aware na yo hia ni aware a obe bie ni ho a obeteki saa emu asem na free ohia ni ho na so sikani die obeteki yen na nsan ya yenim se o say yes a friend say get bia a friend say we pageant yi mu bia yes wo jai se be papa panimu a wa ware ni ade e de entia girl no yenya anim say bia na e bi efie enye what you say ana e bia papa eche ne ho ani energy o hwe de we papa ni si hwe no but Sally I know because I bet to differ a bit because uncle for anytime bia obu someone are you sure you love this? Oh yes, we love ourselves.
Adien na chere say enya odo Mami na yesika o feel say wa wo nche da nti omodo na Debbie mami say no odo kakra sika kakra girls ne ka won ti ase wo na ni Mr. Siedu we decide say mo bra to the end of the TTT together Erade as o person obru yenua nyame tie dem me chair na say mo starting from the scratch. Oh yeah. And mo drum pempen. We were nobody. What you said the mo drum pempen so mo drum. But say na man no empese. Omo do obi bebre. If you say omo say awale ho ayede because Bible aka say e be drum baabi no e ma edodo e be draws into be ma bia is to a friend say 6 women. Wow. Yes. Enti sa idea no e do ma dream point aye so omo di omo nya bi. Enti one day so obi ba no wo sika so long as oni pakro no wo sika o de be boa no ahye na busia ahye ne made obi kura to me ekohia papa na pause me ne be wo o hia na wo se me papa o de ne ho ba me ne be wo age dan na ototo mama ne bi obia wo ese na je say ni nyina boils down to sika sika ani ahokyere oh okay sika obia ne wo betimi aka kire say wakoto so obi wo eye no miensa na ne ho na ye ofe wo don wanti oba ba na enya jealous oba ba na enchire enie nan na so say girls na bo mani ato free obi ayi nani ato nche jealous ni ba mu a de ese wonya e de hwe ne ho ene na busua no wonya dai onya eno an kan ka no badwin me say no an no. Wow, me don't find me sure so baby I would see bia ye maybe ho no kura sabi omo ye ma anye so omo ni hwi mpo keke obi kura ko school kura boni degree ana ne papa bi na ni abre ware akokura bi din ya akokura ne second wife chire mesa aba ho mabusa se ho no so ohia na because obi okuta ne na yi nyina na still opay ko so okoye second wife enye se ya akokura no na ne ho ye no je se opɛ no odo no ani ade Benis ansa Benis untimi no obi wo bra nipa no niska entimi nya mpene so se meye second wife ebi ana me de nyame amo me se me nya me ko ame de ana me ni first na nyame bo me se bia me de me di second but me metimi adi ni ye pa hold you on to the position oye ho say yo me nya me second third fourth and the man be cry fourth wife fifth wife sixth wife mama kasam chiro Paul ne kan say ebedumre bi no e ma be doso na emema ayeketu ebi na say ma do be ka be press emema form din to am very good but mama gospel album na ko release ya na say e wi ase de ba me bacho asam na kana asam na ya bo boso na me ye tia me kasa ne say emma dodo no pastor hoy ba jo no ko do bo am show emma dodo no bebre ni otwen ho what you say Onyankopon ahihye obia ne dide ama no wiase enu ti no Onyankopon se me ye Nyankopon me ye nunkumfo se ne nyame bo be ma no sa no obo enti no de wonim se ye de diwa enya wode no emfa ni obi obia won mfim pade wo wiase ojidi sa no ojidi sa na ngofo kan no enwu ngofo bi abo abere wo nya bi o debitie beginning no emema ne bae but omo kasa omo selection obiti bi ka say me pebe mo ti sei me pebe ma ne class yesi me pebe nti obo say ni kunu be bakrapa onhu no say ono ne be ma no because e bia beginning be ma na ba no na on da 4x4 mu but ono so vision ne kira say o pebe ma o ye den o da 4x4 mu nti obo hu say be ma na no na 4x4 no ba ye no wen fi no okọ ebedi 10 years ubeko ko hu be ma no da 4x4 10 mu bra yi be see mi pa o ma mpene na say ne se ge ne de ya se be ma no force one no force the saying I want to mention children by force of one this a wo oba no prince on one what you say e ma bebre nya ni da ho omani na ho won omo pedi obi abre a wa bra nya no na omo kwakoye de ekodi echire bembese me ka cho say oba no so so oba bi ho ndi opebre waja to say me de mpese me ko de bi ma me ka sem cho onyankop ade bia na e wo fa no fufu de no kra enya de papa e se be ma no woni ni nyina starting from scratch and as say wodum pempensu bi krapa wo so be ya ne boafo na etimi edimu wi a na fe wo di won se wo di nti se be ma no so ya na adwen say wo kwa ko fa ba fofra be ka ho a you have right
to question the man. What is the mention answer? Because ye Christopher, ye different trap, and ye wiasefo. It is a we Christo near ye match. Christo Sumra netrese, Christo Summa netrese, Christo Sumra netrese, as I saw baby and Nukrubako, Bema be a Yerebako. It is a me Christo near Koshiamity. Namikuno, Minina Brabedu Samukunumiahi. Mimikuya Bako. Dear here, Emudia here, and Mikrobako. Yes, let me clear Emudia here. Mikroya Anthony Afokba, Kwaku Anthony. I had your no way. No, Baguno, so yeah, make a question and say, a mabe somebody, be 40, 45, Obia presse, oye, me perceive worry. Nemo our no a your chain, I to was here. Until I me born, you say God of second chance. It doesn't matter. Be a meme be a bar when you know one show. I want to be anxious to choice. Omunyina ko nyame besa mo check second chance abaso obi won ma ya nyame obi wa ya man be 70th chance o say osi ade aba besa nti wo so ka second dey so wo see akire 7 times nyame on sesai all right say no tie nti omunya otwen honhom na nyame be ma wo ememma papa so for mami ugidi se wo ba bia ankoto obi aware yeso a onu abenya ne de ugidi senyame anya wadom no anya be ma bi mo ankoto so a ubenya wo de ebetimi aba musa Mami da se pa Joseph Mami Jean Anderson na kasa mi chia yetiefo nyina nyame hwewe mo bibia nso afihia pa amen mami ni nyina ye otwen me de mi wo gidi se nyame wo boy ye no wesiesie wodofo papa bi nso e de amaw e wo baabi na so unya mmere etobo ebompa ye train the right person. I believe says that right person will surely and definitely come. Okay, but in ye kan nyina ye mprepre ho any hia boni Sara emepre hu ni ohia boni but ohia ni bi wo ha ye papa many bim peye it says a media. I believe life here. Be who you are. Whatever you have, no, it is up to you. Nyamede wa ba wi ase. Enti se wo pray akopesa okwakoto obi awade so no. Wo gina ho no manya wa adwene se wo de yesi o. Ebi ba beto so se kwan a wo fa so a wo koye ne sans no obi nso be fa so aba beto wo so. Enti ni se wo twen na unya abotere na wo hwehwemu a Mami obiane ne de me for instance me krami dia you are worried for 15 good years and then by God's grace we are still moving on. It doesn't matter whatever comes along. Don't worry now on facing. Mami na me 21. Now you're 21. Yes. Nipa e ma he na cross e home ansa na say ka ku. Mami kuno e virgin. Na ku ye virgin men ka say on nko for the da. Me say ma he na cross e home. Man koto obia. Enye de okoto no me say. Cross e Mami man cross obia. Wan cross obia no wo mo ne nam ho a mo nyina ye. E na wo say da do to ko wo to so to ko je. Ko no nsuo na hwe nchenchen ene nsuo no won nom. Ah, ti dey job to nchenchen because na de bia nyina nchen. To your wife means what they will call you. Mommy, me no means you. You don't mind who is there. Mommy, my hand change. Obien change my hand. Cause I mean, a question. And I me farmer dear man, mommy. Life, unyano on a silver platter, it comes in stages. All right. And to say, a man, but yes, say life comes in stages. Obiwa, ni brady brisem, war purchase a car at dim at once. Just say a restaurant or per high life. Just say or per people when it comes to life or per bibia at a go. But and yamu ambo biasa and yes, I had mommy and Satian nina and yepe. Wobi or honey, say you start from scratch. Obi so kokoto bibia ye hone ho bebi nso wo ha nyame du be epia wakokoto mu say bam no akoto papa bi but one koto papa bi still be in your own queue and wait for God's own perfect time. Be in your own queue. Na just say delay no so obi nso be kasa me delay so a che
krofo nyina ba no wabetwam akotafo atwam efrifo atwam Roman fo atwam e de Methodist fo atwam. It is better you wait and marry the right person than so ube people who no marry the wrong person and be regret it for the rest of your life. Ebi muti awade na say wakoto so but soon. Mami ko Jackie, so Jackie, menim say wo we arbitrator e wo court. Sansam we say e ba wani on a daily basis. Aware bebre ho no mu a ye nyina enim say aware ye customary marriage die. Ubetima wari 2 3 4 ni ade. Christopher de omo yi tete nipa. Ene ade. Don't you feel say as omo nim mraniti na omo kekeka de omo kan. Omo nim mraniti na. Omo ya de say customary marriage be ma wari 2 3 still. Say on to mrana. Still omo timi tena omo ye enjoy any ade. Na Muhammadan marriage so omo timi wari at to 4. Any ade kura timi nyam pranfo kakra kura won chani ade. Still they move on. Ana keboyen. What do you think? Michia obia ni etiefo na omo kan say obi wo ho ma michia esanso ni etiefo nyina ni wosi ameka asam ni kura chese vision dance chese mami say sali ai na want to say langada opo bia ai na asi mami asam ya kan wo ho chese eyeme homo say eye ema bebre wo say obi tumi toso second wife enya de ye history ena enya de ye ade bia news say oba tumi toso ayam sio o de atwan is this adwon yes na ka oba bia no ubenya wo so ene wo de na wani age na so oba bi wo homa owako aware o when husu ye kra na ware no kwe no amane ni ohaw ni atete eni enija wanya mu no ntino we decide say aware de onko mu bio ntino be me bi obako hia no a obema no sa odo ene ntiase no onfa hu se be ma na ware o eso ko se obi awale okoso akoso sen okoso onko ni die na anya yi na nim ku ase no oja aware no okoso obi die sister okoso obi die why no no die tu ni die na me na die ba be fa adwuma on court fa ko di ba twa nkofo ni na nya no ba mo hu se ni ubedi ansem why na ko fa thunder fire there me hu ni say se me ko di anya yi obi die die wo ba no wa be se na ko di uze mami keka bi we vazi we a symptom of omo kunu ni ska omo kunu mo ska because obi ko me worry ni oba me ne pen ya mienu oba bi am pen ni mienu oba bi ani ho ma onya yanka ni kunu akwa ma me kasa nanso se ebia oba bi wo ho ma waho baako mienu miensa ni wanya kunu not wo na ne ho kire no na oni ahoto a ono no prefer say ono no prefer class say obetumi akoto so second wife ana third wife no here no ye bia no enya obia na ehia no obi wo homo wuska oh this guy nanso wato so second wife oh wuska timi ye no ho adwuma ka obaka to koto mami obi wo homa eyo oh wuska onkoto dildo onkoto say dildo ye no yusu etinu onko because obi fi me support no me support obi obi oni bi kra a be fa no be siesie no on fa just sponsor be macro be ko nya no oni Benis comport yourself. Respect yourself. Anya in this platform. Yedi no being kasa. No one make hack idea. I make sure I Ghana article 5 and 5. Sister, me say yes. Also opposition say ya. Me hu ya. Enye say we enye say oba okoto aware so second. But bibinti e na oba bi wo homa. Wo si ni bo say oba koto so second. Na to so emfa ho. E na woto so a ebiana ahoto wo ho enije wo ho o ma first wife na enije o ma second wife na enije eti sam so me koto so don so ma manije de be ni oha de ni oha bo ni bi anim Jackie nyame sha o me da se wate mama nko the house mistress ankasa dan so ene de hu na wa we abadwu so mpa jo mo Facebook no one na ene tinwi ngu de hu sa no no check Pompido ene de wakoyi na topic ne homi a wo home no de watch ai na so ye hwe edien nije
and our baby worry bema or yet or what the first wife and a second wife a dear need now here ban obenya like advantages advantage bang and a walk or bar maybe our third wife or your second wife or your fourth wife or your fifth wife. What are some of the advantages? Kaka na obia nkopa aware bi ntoso. Me nkoto aware so that be budget say bochire say of course you know people la. Okay. Most of the time that's almost akanin na. The main thing obi wo ha sika. The main thing ema enkrofo koto nkrofo aware so sika. Obi wo ha no ho chi no. No ho chi ni to sense o ko school ebi o pesika e de akoye. Obi won say papa bi a e wo so oboa no freely no. Also me brana me no enye bibi ansana. Me ware once. Obi wo ko adwuma okwa akopa adwuma enso boss per se one ne e dancer. No de adwuma na ma no. Enti obi utimi se bibia nipa ne hia enti e na ema ye fe ne se ekoba ne sa. Eno ye one. Eno obi wo ho nso enye sika. Watna sia bompa ya. Ena nyame etie ne mpaibo. Nyankopon sometimes obi wo kra na oti aware no ho. Enso na aware na wo oba no te ho no. Nyame nsa anim. Enti opese wo fi ho. Ti se vasti. Exactly. And you hear has also there no. Exactly. Said ye ni free hwa. Yes. We ko share. Yes. All right. Enti utimi say Nyankopon ana say mame man ba ko. Ana say ohin David. Ene Uriah yere no. Odwale ya say ohin David etimi ma yekum ohin no. Kun soja ni no. A wonya na yere eware ye no. Yes. Enti ube won say ebi ba mtima mesambo. Ube won say Nyankopon oba bi wo timititi be ma bi saa na opewu ewu be ma bi nso timititi oba bi saa na chese oba na ihu ne a onye bi wan ne so oba ne nenam ho a otimi nyame timi yi buafo ma no se ombe bua no anka Nyankopon pemu no enko de nipa na ema ne se omwa ne keke enso be nsa ho kire ne akono nti no akoda ne odo enti otimi se enko no de enkenya na adwene senka saa no de ko enso saa na enya akoba se kombede no ana obekwa akowia de ema bi timi ka chen se Nyankopon amani koko den tina ese otena ho na akate sika koko no so. What is the cocoa? The cocoa is the under canoe. What is the cocoa? It's under canoe. The cocoa is the total. All right, the total. And so they make you good use of it. Instead so be kwa akowia and na tie kwa be ka say the total. That's it. Into don say na ode no ho ayeden amonipa. Obi wo ho a owo ba. Ne ba etimi yare to extend say say oh okay. One be ma nete nso be ma ni nisika ni bi a ode be ma no ono nso e bi that's crucial time no hia sika bi papa bi a wo so oboa no no be ka say me no yeden eko dance don't let us miss it. No maybe the point so omo asem and now ye kan wade exactly enti ube won se nipa na yesa no na e bia no okoka papa we de ne hwe ye no na echin ni kunu no no feel say bia nu nti na manyame ma ne ba ne yare ye enti ube wan se o timini ni kunu ni jai no aba ba ye den na se wo no wo yiri kokora na onfa ho so France obeka ade na hwa won se ade no yet fine no ene obetale ho a onfa ho wo ho enfa ho ena no we ne do ena so enkrofo kunu no so no omo ne enkrofo kunu ana ti omaka kire me no uni obi kunu dey no experience no but uni obi kunu afi na bia menim ha say bia na nyame di bi be shira wa go ahead my darling kasa yiti but Wahu ose gabo obebo me gabo se nyame be yiwe fi ho se nyame pa nyame be say ube wana esta
Esther established and then deeply rooted. Okay. Yamisha so emu. Wahu. Enti na make say, ube hu say. Gaza. Wahu. Enti no almost say a memo mu okunu no. Omo jiji omo so. Wahu akrokro. Ebi o jiji no so because your friend is saying Bema no. Muni Bema ni nim say mo problem no pesa obeye yibia. Yes. Enti no anytime bia or pesa oba sa girlfriend ho no. The girlfriend is ever there, like ever ready for Bema no. Unlike a be and a wife or waware no obey, oh I'm tired, oh I'm sick, oh I'm this, oh I'm that. Enti no Bema no so emanisika. Or Gigi so, or try tickets mano, or the 2 coin, or talk expensive jewels, and mano, as quality makeup, and mano, near dear. As quality. Oh, very. As quality makeup. Sorry. Oh, nice. Well, or talk quality makeup, and mano, or just say, or mano, and near man. Mokasa kwa mo mama. Yes, this is how God man goes. Because of near mana oba ni nya no. Enti ni timye ne dedede. Na obi kunu so no what time man. Sometimes oni obi enyo oni obi kunu enenam. And so o friend I'm busy. I'm this, I'm that. You crampo. Enti no obi a onim nyame pen ye no nye obi okwa sorry keke obi onim nyame no nsuro nyame no oni obi kunu eko outa e den ni on mine afa na obeka che ne se ontwen kosi den south asia ha enti no enema ni bi wo hwa e kristofo ni bi obi okwa sorry oye enti na make say obi a onim nyame say wonim nyame obi oye nyame rooted in the word of God no obeka say na etie bia no obetena se atwen nyankopon some fire I said the American were hanging on you say I didn't watch me ebi say ed pa Sally cried or ya be bossa man or say you here na munya and so Jackie cried or say there be men shut down tiasi na then am we decide a new thing I dey normal then so fine obi kun so obeje so dan so cried or say obe travel ticket na wo kwa any ade on so frɛ wo frɛ no so o say I'm available I feel now obey I have headache I have pain I have the other day you didn't mind me any ade internet said o mo kanyina ed also dream who say my soft with dear as for someone tonchen obi aka say ya for tieu me dear obi ka chosa wale so mpre no eda o twa wontro o ye oba na wutie ya fatu wutirem emboa wo emfa wo nko wie ye pa hwe the boy ba asase so nim nyansansen obia that's trading ponyanko that's right obo adam no kasama me oba oma na oba ba akopɛ yes propaganda yes bishop ko wani ya di na on kasa safo unni backing bia wa kan wasem enti obi ani wa wonim nyansa nimdeɛ ɛne ti ase yɛse wo so nyankopɔn enti de nyame yɛ ne sɛ ye hwɛ so ɛna bɛboa yɛ nyame bo adam no oma na oba ba akɔ ama ne mienu ti lawyer bi judge bi asol bi sia wale mpre nu ya onim nyansanse nyankopon it is a wokoto so mienu a one na we face a lot of problems. Let's be real ade na wo ho a o fele se enye yo die nti America se enye ne se because nipa bebre aka say bacho me bo nipa bebre aka say omo nyi no omo maame no na omo ye awaf like papa no aware obi okọ se papa yire na hwe me papa yire we na hwe me enso ne nyina ete fan ye didi bom entokọ bi ani ho eye mo anansen ya mo hyeda ase mo atnyame ase dindindin ana mbasa mo beta papa aware dudu mo ananse den sese enye ye ne papa aware dudu aware dudu no ye kan to bible man ka emfamfa so mba ya enu tina me kasa enti so obi kota aware so wa me pa chew je wodi kan aware no one ne wo madada onso woni ne ba be famba ni enkwala ni hwemu no etimi face problem
ebia ya nko na wote ne ho a baby ode oba ne bedu no enam say maye mienu nti ebia wo so oba no nkoduru ho ene na awale mienu problem e de ba no number 2 awale mienu so obi e pese be ma no ebeben ne ho we etwe no make us say June July awaba be ma no wa hye nna no tisa wo na wo this week this week now wo can do baby e ma no mo problem bi say obi timi call ni nsachi etebia say week na be sia me de tie obu ne nsa tie obi nya ko ne zeje wo aza na wo kayo ebia me ma say every month bia ya wo dia na fe do wo dia no so akosia sa ade ya mekan and then ebeba and the problem ebeba won so ya sesa dia to me tro mu enya sesa ni hia but do baby a ya o ma bi o wa hye kula June July wotimi ba obi pese o twe be ma no we so pese no so twe be ma no eba say the problem ba na me ntu funko say obi otawale mienu so bia face problem hwan obi a why na dwen say obeto obi konso ana obakota wale so mienu no wo mane seble no enu ba bi a twase ekodu because enkwala ne doso ye hwe wo chop money enu enyi said yete but wonim de obehu sa na te obehu say oh be ma no hwe me oye mi say but ube communicate pra baako ya em favor mienu ni nada ya Bible say usuma hifu mienu a wada so be kanfo baako na watan baako eti se muye mienu a obema no wanim no de obajeju na so but de kula e be favor baako any problem be bele baako ti awale mienu no mame kense so se de obo ye no o ma ya awale baako ya wa ma ye mienu but any party miss se me wale mienu because of a maybe behavior o ma blabo ana me fa point we fam enye sika nko na me ma no ko wale mienu e de na afele se be ma no so wale mienu a o de obe eno munya wo man de wo ma wale mienu de o mu sia da wo bebre me bobo so a ade betumi da bi bobi na wo body enye so abo papa so o da we bi tin se so o mu ye mienu we ye rough kakra bi otimi ye da edane nani ma no akowe ho otimi di we twampo a kire wo bi afa aduane ne colors ya pa na otimi di because of what the omu ye there's advantage wom advantage yen can say ebwa sabema na ma na ni bre da bi dia be ko but na ka me ma point bi ye ni na ye can sika nkwa na ma ne kwatwa wale si bi but another point why ye sika okay obi wa ye ka say mommy say no obi e cha wale pe na ma ne bi o mo na fofo ne kwa no mu twa o mo mpoa wanya mfie 35 wanya mfie 40 ana wote wo ye dai ana wo nkọ wale ye ye mame no pokrati ni pushi ye eno so ka ho ma ema no timi kotwa wale so by force because of pressure mame ni abusuafo ne de ma wo mo ana wo so so o mo nware which is big error. Big error. Big error. Are you sure? It's our play no your bar. A be pra baako, a be favor baako, a be ko baako, a be dru baby kura na wan ya mu mienu no otanya ba montem. Ya, benefit ase de wan hwa wu. Ya, awale mienu no e bi ba yenim. Ya so for ye treaty, bebele esi. Hwe sala ne hega. Obeba tam ne go. Enam sala so say pam oba ne free ntenko. Na oba wa wo. Per baby for 5 example. Sarah ne hega eno de enkobo so. Because ono de ono ankasa ne fa no de ne man same mistake nana waka sembia fa awafo ne hunti e be mu me pa cho ani de ono no tam no de ne man no wie na afi hu se papa ne ni akwaje o girl no yo so wanti afi na ye ne ana ye trim se ana ye trim se sa ni se esi mami esi we bi ma bra awari we say ejire na fe ntopa be mommy na confusion abi o bi mani ejire papa na ni je ne mommy Bible wa say be oba na dua sesa ya nyame se hega emba town because of awo mu twen but ye kesi so say obeto awale so mienu no wono oklot ti awale so man no o jati o nyame se mu nyame na se ye fine yate ase but obeto awale so mienu man sala na wote ase se hega meka ne ho no ewie ne kosi sei entokwa baaye ono otwe ne be na tse o se ensam pam no twakwala wa wo pete no de akwale nam enwulam ansuo kula po no onya binom tie ke se wo be bata ho no wo ye no be ma ne kodo hega esen Sarah na wo yi na yi o se oboni we oboni ya etisa
Bible say na Hagar yi sele me fi we onka ba ya o de on pa on konko ti quotation no wo se oboni we onwoma ye nhwe oji na hi tie na wawo be sele anwo enti na wo yi na hi ya oji na hi eno na wakasofo obi anyi tinye bi se forget e ba sa ono sele na oti asema oba ni tim be kan no enam so mo ye mienu no problem buyer and warrior society said ye ke mu ka de ente said de ode wo bi ani emema bebre ya kan se no kwase mu ni oba wari oba ba konkon a otimi ye rusty bacho mama yenti ha otimi ye rusty aduane kra won no onsiesie ne hu ye obo otimi jeja ne ho a ontwetwe ne sin ye oye ne ho basa enso nyame ya dom obu okra wotimi didi boni didi na adwuma ne fu ba mo nya bibi because wa ware ono nko a o enso de nyame mo ne ware ba ko ka ne ho obu so yire be ye fe okogim wa ye slim ono aduane fine osini nioma otwetwe ne sin oye ne ti oye ne ho kama ne ade aware ento so mienu onyi ni se boa ma ama mo timi gina yi ana asama me pesa me ka bibi ba he no wan ka senti aye me pesa me ka bibi de clear bibi na abra na farisifo no call Yesu Kristo nchen omukọ no mko bisa ne say na Mose mran mu no na makwan say ubetumi e de krata eje obi kwa na betumi ejai aware Yesu Kristo ka ni ama mienu a ubetimi agina so de agya aware adwamaamo pa ene wowu ene ombisa ne se na ada na Mose mra ne makwan se utumi gya obi aware on any grounds no se mfiase no Matthew 19 asem na make o se mfiase no enye sa na onyankopon bon se oba to be maba na emumma so ding enti na saa ne ama ne nyina eto me call so ti mu obi anyina ho and I'm directing this to Madam Asan Dansoa say enyina ho nka no ba bia da say obi wa awarem na say wonya niama e say require of her as a wife and as a husband onyankopon be ma breja meti he kwan say me nwura aware nim Debbie it's yesterday and what do you make Debbie me say I'm basing my teachings, you know, on what Jesus Christ. But the end of the day, you know, the Bible is also not static on basing everything on just one quotation. So at times you could also say, "Boy, you were me pacho, onyankopon, ewo, eniama, oye at every situation. Say beba ne boshe, eni netimpa sa. Enti. Sa boshe ne atimpo ni nyina ba mu no e na besi Yesu Kristo so on the final say that's right to onu aye di na chi se Kristo ni no e die no sete ma ye say as a Christopher me to me se me jo Kristo ni meka se e bia danso a ekunu onini huni ana wonye say nti no me prepare me ho akoka se ne onyankopon atwe ne ho afra ware ni nti me koje dabi onyankopon twe ne ho free aware nim entawantawa no omanya okay omunya ntawantawa no eyese Bible kro no onyankopon de ma no no na ese omukọ no omode bua e de solve o maware that's right etu ka se oh we ho aba asem enti because of any nti onyankopon na apone ho a enya no kure me ye ntwitwa ntoro bi entu twedi ampo onyankopon so efi se enkekaye ebi ani onyankopon mu oyo onyankopon ye ne bibia pe but I know the point so let's not like David no I'm just I just want us to correct David my argue on somebody's point so what make it let's also make onyankopon ade a oye ne enfom so wo ho bi se me no se me nimi hu ni a enkyere se wo na wo di wo hu ni nti beje mi kunu if se mi kunu no hu bi du enti na be ma no so ye ne de ma wo se wo so for fi fe kunu Debbie se fi wo be ma fi fe kunu obi aye fi be ma no kra po be ma ne kyere no no nti no be ma no kra so be kyere no enti wo ye fi no kra so be kyere se me yire ade ko me ko ye ni se me si be ma no wo kwan so
wo church ba say atosia na say no ware go chira wade o ma me chira wo tira o ma me fie ya one last time o can say me wa o say marriage is for matured mature people and say we are mature person na ware na we fia be ma no wo jawa we jawa o jawa o be tira na ya ba o ma se me ware na se ne me so ware o be bia de sia pro aja no ya chuchu ni say ware o be bia o de ni se ya chuchu ni say o ko agra o ti aware bebre o ja no so wo susu benya wa soche aware boni bebre be mani pa ko he but no it is better say the say so ko ja no say no do no better no better boni enti say ko ja no eni say ka be ma no so so mu kan na bia so ka bomb e oba o efia se wo be ma adwuma no ba da do jamote yanko kakra jamote he wonye Benny bato dum ne mic no de wo mu ne say he wo be ma bia ne socks emu bon na tade emu bon ne singlet aye fi emu atutu ntokro na se wo hwehwe wo kan Proverbs 31 a free 10 Eko, you can't the last point. You see, sending kun pie free krotia. Obi ehu sa so mesi kun na eba ni. If you say we see in the kama. Hwe, wo be ma bi na ne kan mo aye fi free ne yire. Wo be ma bi na ne ho aye fi free ne yire. Wo be ma bi na oni ne hu ne free ne yire. Wo be ma bi na kura gu ne ho free ne yire. Wo be ma bi na ne mato mo bo free ne yire. Mama oba ai ade yie. Oba siesie be ma ye fi. Bebre ya stubborn. E me bebre stubborn. Aba na ye fi dia. Oba fi na ne ko ye hi. Wo be ma bi no aye ne hu fi he. Ya boss abu. Ya me ma bebre. Ye di me kan boss asem. Free station. Your boss abu. Who so shatade be apart from white. Wunya hwe me hu ne yire da. But wo papa na ogina hope. Wunya hu na tade no se ne pe. No hu say but oba papa and then po supervisor say me ku ntade nie. Enti yenko sima no. Get me clear. Sanso na hu se be ma bi wo ho. Na hu sa no papa obi betimi akọ na no nwi nyina tomato seldi ni ade nyina agu. Na wo de ko. Mame ka se motie. Be ma bi wo ho no ma. Wo hu se na no. Wo hu se na no hu nwi. Mami ei. Afuka hu ka se wo se ogwan se no. Be fa we me ka se na bia ni wo stop. Me ka se se. Fa we nya. Anya na ba kire na no onye. Kasa. Anya no na ba wo de. Enti efa ne say dia ye ka nyina ne say dia me ka nyina ne say in as much as aware no who come a if you say ede what dia me che na say if you say mama ya na me busa say don't you feel say at times aware mienu no kwati me save mana from certain things unim bibi omo atimi di omo huni etimi ntua aduane no a what you say etimi siesie wo yie wo ba bi ne sia pro nyina ne so no kwa no ware be ma no koso ma no fa no musia pro ye ma ma musia pro ene ma ma no seta pro unim mema bebre be ma se pro na o ne yire nye yanko oh my god oh me dey no kwase mo hwe o be ma bia woni ni huni a ejira ne yire o ami ka no kra nkyere Sally won't say so very good yeah siesie be ma no so ye kula de oti anati mama ka jo if a man is dirty mama nya botre ba if a man is dirty and there's nothing dirty in the room onya bibi e dirty nche I bet you listen I've been married for 18 years and nya fe na ma ware the person me kira won say no a man is siesie mema be me bia ye fi mama be me bia ye fi until so be sure papa that is the real thing mama men by their nature if you now omo say yen abatan yen tete ye mama ma so omo no aduane yen tete ye mama ma so omo nsi nioma yen tete ye mama ma say obi wo kro on ayo ne ade obi if you won a man ye bibia de ma eti onyi no wanyi knowing nothing about himself it is those are the kinds of babies we marry but at the end of the day these same men ye worry
obu atama wo hia no foforo na hu sa wo ba wo de ya be ma foforo bi a wo hia no foforo no fa o jati wa ye shepe se ko ye di fie wo be ko wo be no eni mu na wo ti sei no wo bo se wa ye ho no mo fine so ye wa dwene se wo fa direct wo mo se bibi da eye oba o ye neat ene siesie be ma enti na me kan asema mo kan nyina ye clear but the person just say when it comes to neatness tidiness making sure a man is clean mama kan kira o be man ware o tibi bo na bra bo biara na so be man ware oba papa be man o ye very difficult to cry be man cry o ye neat sin oba o ebi o pa ebi make a sound so na be bi wa o ye fi pa until so ware but so ware oba o ye neat the person just say still crop so ye fi a na yire no mani hu ade a ye fi wo anya so oba ne be kun oba nyansafo be man oni be bi ofa ne nioma okofa ne shirt na ye fi na so oba ko na ne yire eni ho me metimi afa mi kun shirt bi a menim say bia emu otutu ada bi opehye me sunsan mu ana obeba na me de paper fridge ho ma say na wie me de paper gu ho no okono okohwe a onka say me yi sa shirt na to atwinto ade ne bare chest ebe nanse wo be hye papa no obi hu a obe kamfo ne yire a waware no no sa so na oka say ukun ye stop nti wakofa etade hwe obe ma bebre ho amkunu mu honam amkunu mu bo ntehwe entutu etan hwe yeah Sally meba that's what I then mama fancy we there enutina na no na make asem ma yemfa aware ensi familiarity so say minimi ko pe na wa hanti no aha yesi enye hwe anase aduane ne ma anye kora enye hwe anase mensiese mi ho kora enye hwe you're wrong, take charge. Be the woman, the lady in the house. Just like Mami Ekayen. Sebe mane hu Saturday na yefia won kofa enhye. And as a wobanu just know said there is competition out there. There is competition and ma bebre wa bont. It ya was said yes so oba wo fie. Mama uti mu nya de se mawaria ti oba me na no onam ho basa. No. Carry yourself and be a woman. Oh yes, baby. Correction. But your mama that's why I'm here now interjecting. Yes. Timuma or you lady papa. Comport yourself. Thank you. Catch the end is in man. Yo. I did not say because of a fee. Enti na Nyankopon be yi oba bia fi ho me say obisa say enije address them address omo komu no omunya ena me su obi wo ho a ofu so relationship no kra na in the first place omo ware ye no emfiri nyame well emfiri nyame o ozo for bato no be busa sa awade na emfiri nyame etidwen ho ma ye quotation because afua no kan ne kwa dwen kan Esther Emre so what you say Nyankopon de owo kwan a ode nipa mienu e come together enti obi wo ho a wo be hu say propaganda no mo ye e come ho together okay ode nipa mienu e bom connection say enti no na I was saying say obi wo ho anadwene so asemesie a nyame de na ba makwan mu yi mene no twempre mu odin because nyame na de say nipa na yeden aba makwan nyame amakwan a o ma so say nyame amakwan anka o ma nti sa na adwene ye no but say we obi aye kristoni a wo betna se na watwen because enye omo kwa so we ye kristoni kura na se papa nyame a che se ware ne ka ho ebia na me wo de bo che bi e aba sa bo che no ye ka David me ba Solomon enye sa mpran ba yi so na sa me na me ka tell me se edu obi ba hu ehonye logo koto die ne buje koto die ne buje asoma ye kan ensemble wa ye fanye example munya haya example we have to face reality obebia pe ene ne mpa ebo ne say ono nko a benya ne de enko obebia mpa ebo no obebia ni ho a opese che say ne ye hini say ebia boyfriend wo won che na ebi kura ne yira afre no no say
kawanutum because ne yira afro obo kwa ka ko obeka exactly well enti ko no baby a penisa sort as him enti no wo your ba na nyame aye wadom na nko a wuti ukunu ho a you just have to thank God. It's not just that person say. Unka say obi kodo bia wa so. Na nye omo pen no say. Hu na say. Ukun bedi obi lai mu na say wo no wo gije ho a. Nipa wo ho kwan say o wa no. Ya make an say ukunu yes. Na ukunu no wa nkwa tu obi oye Kristo ni a. Na obetimi aboa na. Obefa. Omoa no. Enti mo ya mo ne ma munye ni hie. Na ukunu no about 9:30 sabre hi. Ya kwaje grant work akra bi ye wi na so ya makwa na so akasa. Ba cho kasa here one kasa nti obi awa ye kodi bronyo obi aye what ye basia Chill, my guys. Make her drop the latest filler. ABC Golden Lager beer is back. Really? Rich and golden liquid with a refreshing, satisfying taste. Wow. Beer, you no boko. Barman, bring some ABC Golden Lager beer for my guys. That's my man. Abba. This be legend reborn and pack. ABC Golden Lager beer is back with a refreshing and satisfying taste. Taste the legend for only 4 Ghana cedis for the big bottle and 2 cedi 50 pesos for the mini bottle. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Origin bitters beer a yendi mo. A big for now to amuase. A de habama and anwa. Herbs womu kama ankasa. Nana ubeti se herbs. Herbs womu enti muside. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Mira, yes, Odo. Bini hana mimi so asem. Mini. Emember Draw Kingdom Ginseng Power Capsules no. Kingdom Herbal Center for omo to mum power. Hey, anu say dey aye new Kingdom Ginseng Power Capsules. Wa improve no pa. Na ahod na ba mu mo. Na emember ye ne enum na wo ye de hu ne. Saka ne no wo mimi bia. Na mini minute dodo a die ansa na ejawa be hamadwen. Na energy say wo mini ya asa munum hono mo na the new Kingdom Ginseng Power Capsules you wado. Bema fry ya paswo na opon ko tamsi ye ene e ya paswo pa. Hwe me wura wonim. Sa handbag no amese kwato ma me jaito. Fasika no kwato new Kingdom Ginseng Power Capsules nanom na uhia e ma de no tremendous capsules what onu bia ma. Then what get tum do ma se asepa wo su de nya na wo pharmacy chemical and herbal shop bia mu. Atufo be kwa Kingdom Herbal Center nkra beta bia Ghana ba bia. Phone numbers 0302 68 1984 and 0244 80 54 15 and 0244 80 38 99. Mahima, ade wo kwana. Ayo bema. Aha boti party asedi en hyehyekora. Weni bibi. Mami sima ba kope. Minim se nya mema anu se ya dane. Wojidi. Ani se wo husa 8pm Masters Reserve Whiskey. Enije no ntwen. 8pm Masters Reserve Whiskey abedwa. Afei ubetimi edi wo mre. Wow, we na me friend say enije mre no. Bama, bring 8pm Masters Reserve Whiskey. Nom ne nyansem yen ton manipa woni mfie ndum wotwe. Ensesa apemfo no 8pm Masters Reserve Whiskey. Diwomre. This advertisement has been vetted and approved by the Food and Drugs Authority. Mira, yes, Odo. Bini hana mimi so asem. Mini. Emember Draw Kingdom Ginseng Power Capsules no. Kingdom Herbal Center for omo to mum power. Hey, anu say dey aye new Kingdom Ginseng Power Capsules. Wa improve no pa. Na ahod na ba mu mo. Na emember ye ne enum na wo ye de hu ne. Saka ne no wo mimi bia. Na mini minute dodo a die ansa na ejawa be hamadwen. Na energy say wo mini ya asa munum hono mo na
say the new kingdom the same capsules you want. Bema fry ya paswo na opon ko temso ya gidi. Ene e ya paswo aka. Hwe me wura wonim. Sa handbag no amese kwato ma me jaito. Fasika no kwato new kingdom ginseng power capsules na nom na uhia e ma de no tremendous capsules what onu bia ma. Then what get tum do ma se asepa we so de nya na wo pharmacy chemical and herbal shop bia mu. Atufo be kwa kingdom herbal center nkra beta bia Ghana ba bia. Phone numbers 0302 68 1984 and 0244 80 54 15 and 0244 80 38 99. Adom TV super ye de. Hwe Kukumawu stars bi se Bishop Bika Quiz, Christian Awuni, Dabo, ene bebria omukeka ho no. Omo Sunday Adom TV 9 lessons and carols no asanya brew. Na enyuje de ye fa no kwa. Why na be baby Jesus? Why na be Mary? Joseph nso na Herod Timothy no so e. Behwe Sisi Twum, ena the sensational Boboli Boboman, Reverend Eni, Heavenly Jewels kwa, ene Achimota Youth kwa. Bebo omachidom. No mo de enyuma eye hwam abremu. The sha OPD, OPBD, na ya any presenters a kukudama omo adom any multimedia nyina omo bema ubronye ayede eye memineda 22nd December 2018 ewo National Theatre kaise ye be show mienu first show no e be start 3 p.m. na ye wie 6 p.m. second show no so be start 8 p.m. na ye wie 11 p.m. rate no e da fam kra we peni a 20 cedis we akola 10 cedis bra na fa enije any serie be shebronya nase Adom TV 9 lessons and carols official pa Adom TV ya wazoye jumadie abuafo a omutayechi any SBT Global Car Exporter Smile and Happiness World Perfect Hunampa Body Lotion Tumira Herbal Research and Clinic Ayasafi Sasso Insecticide Spray and Coil Kumuntuntum Preko Inkulenu Palm Soup Base Original Ghanaian Taste Echelon Engineering Performance Assure CB Men and Women's Capsules Second Kings Real Estate Home for Kings Bafan Herbal Mixture Dr. Amponsa Herbal Hospital 7 Steps Building and Construction Edan Siemu Edikamfo King City Real Estate #1 destination for property buyers Oba Spaghetti Ubedie Fili Greenfield Scientific Herbal Clinic God is our healer. But of when they were no more much will be a motor nominee. Ebinum se Solomon worried the 8,000 na a mile of fine edane na kuma. Eri free nyame asem ho ma okopie baby. Na no be so frɛ no se ma me de nkofo kan. Omo hye dante Bible ase. Solomon worried mama kuma ko 1,000 kwa na twe na dwen. Ukun worried mienu peka ho a. Na no so wadane Solomon 1,000 and 3 and say. Very mammy was here to media would say a young monk or more. And the topic I hear was some a polygamy. And my baby this time almost person what a member a bema what year and a member what year no money idea. I don't hear who soon so the entire almost worry. The idea or home the end your home I saw a bois and I say moi a here. Ahu chire anase bia bre no ni mo ade yeniti na ama akwakọ basa na me was Sally frempon papa bia chese manso twefo o wa hanu mo safo fire oja ono so atimni a wonya ba bia nkopro ne mene hu tie ne agise one friend radio na TV so ho no koje achinye nyina na no na anti jackin so gyan no so we no nyina he e kom na yo sa ja omo e kom he asam de usiesie ni ye e ba mienu pe Bema ba kwa ne ho ade kentinka o ware ma mienu a na ye dan e che dan se hwe enu na sofo ma me so hwade ni di no se da bi ma mo sese mu nyina mo ho yie na obi a me ware mu ku na okope ne ho asem ko kan quotation bi wo Bible mu se wo a wo kuma ede nyame adwuma ye ho na wo pese o ye nyame adwuma no ese se wo a wutimi ware wo a ho kafo ba ko na one ne tena ne ye ho na nkrofo so ni mu se hey ukun ye bishop
Uku bishop. Yes, bishop. So uku bishop. The uku so what about kuka one of the be and it was a quotation. Benny says Sakradi. Said the new market niku one or two no you janumsa or share number by this time. Papa what about Guacan Kawabag why serious or Barbesia and I just by this time 9:30 we should check. I got 20 munina. Nanya na so akra do tie sem no se me pufu keke so na for me so every mama boy say do man makaka chief judge e head you man e be kwa kosi na ye busa se esu so aso ben ye hwe sabre obi aka ne die esu so aso ben e na de ba na mu mansa na no ma me fa calls kakra na afa yentimi emfa ensi ha numbers no e 0302 216-561 and 0302 216-562 and 0268-499. Okay, but 0268 and count. You know from there you so the other two numbers 0302 216-561 216-562. From here, now switch them watching. Now for you to us in free. Come on. Hello. Good evening. About your first and I got a thing. David, make a coffee. Okay, Zephyr. Yeji. Yo, brother David in Pacho Yeti, why? No, but let me just say, Bema is all what about me and one. Hello. Just a Ubusai and our Sandy, I saw you. Hello. Yeah, Bemen, I first and I got for you. You didn't fire, make a selfie coming, come and say, my bet, anymore. My bet, fire, Pacho me and you, why? Fire, Pacho me, the mechanic say, Mamuna Fisher. I think comment to you. I will be a Nakopayama. The mechanic say, I will leave you 2 minutes. So who is can I will you know? And look at you in your my what I say. Because Anna, the more can be say, Oba and a money put any need and Yano Cray. And when money do on my dirty papa. Oh, you won't call Chantaria. Not. How can you get at a level I said, and Fatao, I said, no one I pay, and you know, or Banona, Emma, Bamani Mitana, and Democandia, minimum yarding. But Maria, yes, you can say. So, Bano, a nita. That's what Banny didn't who near. When you send you come patadia with the BIA fee, Papa and one of Beshadia, and you or the Atadia Wessi, and as at Importadena no power, Bessie, go. What I say? Matiasi. Sani kanoti enka oba wo ye fidi o ye fi. So ye fi no beja ata de na e fi na ni ko aba be fa se. But oba wo ye niti no oba ye no fine. Emano so enamano so ntina emano ye wale mienu no. Emano e bi dem ye dirty papa. Obo ma ne dem pa ulu harma. Ese wani midasi. Na je so mo ye fi on. Ya da se ye fa foforo. Hello. Good evening. Good evening, my darling. What is saying? I don't want about your first saying. I'm about to make it. But your first saying, market women. My all right, sister Abna Pacho Yinti. Why? I'm Pacho mistake. Mary man also a bit town and a beer or beer debate alpha or beer make a taco while looking for because the man wanted to do only the only bread and so only beer a honor of a boss today. In Tiaban, our ban also was making a funny one. I want you name and KG, but every situation beer. I am a I was a KG. Enka, why you know, it's not good. But a situation be why I never situation best and I never one. It's say, one of them, one in a bebre,
onye ka na odi ano ko hwe na bisiafo tina waja no hako wa akoto aware so won but ene so be dan ho but di o wa akoto o ye ho hwe Oba medase said the enu abai kasa awose aware mienu kenye na so situation bi wa eti ukun be ma ne wa ware a onwo na wa nya obi na nipa na be wa ma na ense so koda nipa na se no wo sa atia no mu ye hu dede tobo ye ko ye ni hello good evening but your first and aka se free your friend me kwesi mi ka se free hey kwesi anaesi kwesi kwesi and hey it's one aka say me ana me kasa and your bra kwesi kasa na yen ko why okay me dasi me mama fisha paso afen come to you my darling me so takra me can say abacha we your ba na we bema me bema all right yanko a very romantic voice papa koso oh kakra me o can say oh so wo ka sam bi say ema kasa omo wo we ese so mo hwe omo kum yi omo tadi shem aya anu kura sampa na o kan because so oba obema besifia wo be hu atade obehye wo no be si atade na ma na hu se wo atade we die o no no tashe nti before be si ejuma be yi atade no wo be fashe but be do wo ka tell si wo atade ye si ko be ka say wo de wuni sana Udi wuni sa ube kwa kofa dene debe wo. Tina se watadi ye fi kwa ba no wonsi. Obesi ade no obeka udi wunti mi ko yana. Sana. E je so onye ready push obeya ade na ma. Eme fi no ebi no no. Na ma no su bebre na su pejuma nti ohu obi dia wo ye wa bre wo ho. Opesa okotare hu because of person obeye ni dia ni ye. Obi dia why ni ya obeka akwati na ho obedi ni free because o se ko fo bu ha wo da wo bransa na ejimi na tada no nko ye biani bia ma no all right nti o pe free dia Brakwesi ya da se why it does be boy hello hey hello yeah hello bemena but your first and aka se free me the Uncle Ben Pacho Casadin Kakra, o Casa free. Cantonment. Yes. See, I want to number so Casadin. O Choconi a day, wo ebe any a day, workers, we kiabu boom me 2 years. Mamma, my face, don't worry. Yo, Uncle Ben, okay. As I'm working on na the biggest reason a member you born a sign oba other number 1, number 2, or whichever number. Ayana if man so say if you man one. Yes, if you man. Me ba cho chire ye mu why. Okay. I'm the same situation now as I speak. And it's a decision I have regretted doing that. But I didn't think I regret it. No, not really say my worry. Yes, I have a wife. And I've gone in for another woman or no the million worry. Okay. And the reason why I'm a call for that woman, it is the fault of my wife. Yes, because Michelle Obano, I love her everything, but now I think it wasn't right until I started talking to her. But to buy so baby saying and also I have no just bobonio maybe a fasa you must say Nikasa or something. Okay, no, not when it comes to her, we'll see Niyama and that kind of thing there. Mama, I'll give it to her. She's the best. And cooking and other stuff. But the problem is that
this lady wants to have affair with you once every week. Once every weekend. Love with you once every week. Nyabote, once every week. Yes, once in a week. Once in a week. Yes. And I also the Debbie. No, not really Debbie, but at least you should do something about it. Oh, okay. That the way you are there, not a hammer. And once in a week, you mean so a one. That's all. Less than following week. And even a new you can be with her. Let's just say one go project, one pet. That's all. Hey. And someone you can be with her in the room for months. The one request, yeah, she will be there. She will never mind you. Unless you request her. And even a new before so the Bemao is a problem. And now, Michelle, enemy Kasa, found daytime, in the night, in the morning, every time, Namikasa. And okay, on count and pepper behind, and she will go like, also in your statement, okay, BB say if it's a 1 month or as a one request, yeah. If indeed you need it, says I will request it. Of course, but mention one thing I am fair and say once I in a nipano, once in a while you should feel it one catans will be requested. It makes a man feel good at least. It's not just all the open coba or not that you know pajan nabako. Not that I go down on your page down like this. But like now boy a teaser kakra. Yes. What they say for like 2 weeks. At least as a person, as a human being, you should make an effort. Say, oh, maybe I'm a weekend that do me bread, so I should make him feel happy. That's all. But you know, and also no, I do not entirely blame her because I thought there be so a relationship. I will be honest, there will be in the background. You will be on my pair, baby, or free bano, or shut down per sex, baby. But who requested ya or the bema and no. And you will be so hard, my yes, sex and on pill. Now, one can say any she. Because Bema won't say Bema Marco, Bema, you're responsible. Bema should show so much interest or love. And you be should your romantic beer towards you, the woman. And my libido, and this moment, the animal who will be an agent and so no. To Moana, and you may be a cover. It's one way I will feel it, say, may cannot necessarily because of you, but for others. Say because when we are ube misconstrue something na ekoso no say e bia na won pe na so e bia na enye no a ba bia na the substantive and someone wan kasa no mo de no ato nchen what you say Matase in my case you know and you say on permit there's nothing showing say on permit after the suba no like the background that the on sheda na ni nye ho. That's right, and at least you should do something. Now one so sex so to say also sex it is saying to say as in like you obi honoma or you're very romantic when it comes to sex. But you foreplay and everything. Obi on my side no to kwa wa jacket dada. So dey share e ho na oko. No dear. Meaning sense or ha kwa nko bit ka. Enti ba enti na just one goal project na no ye no so. Na ni ji ho ana. Ye pese hu say when you are doing it I na ni age ana. One nana. I want now dey ba. Oh, na ni ji ho pa because I'm good in that. And the one for the chicken crowd, the Jana Chifa, the breathy. Why? But you know what? At times, yeah, mau. But the new man saying as serious as this, and I told the way I won't say a World Cup, no, but ain't this man. But it's good to say what in the bets and I say. No one catches a sweet. Me forward, Yabotra, as we say, I can't say Jai. Me person know that. Catch and say. I am now interested in another woman because of what you are doing. Remember, I to obey BH and obey BH. Okay, say, my ni my dream, my kuma could you bafu from because of a new man. We are men. Preoccupy a bit, Master Son. I put you as a cranny pages and so here. Tell you maybe one my it is better you tell us why. Okay, Master. All right. Merafo ya samba studio ebre no aye bia ne sabade wo no se obi ane abusua wo frim ti nioma bi wo ha no manya ye ho abotre atere bia be ma wo de asem bi be hye otrim oba wo de asem bi be hye otrim wo dwen se no nti na bia ama wo kun ana wo yire no oye de wo ye ne so bi kura na nye no ebi wa na nipa eye ni su
eti one ne kasa wo betimi afiri ho mema bebre twempra nom de ahye won yere nom wona wo ma me yesei wona ma me yesei oba won ho kwa so betwempra pa nka be me ne nka be ma 1001 reasons ntia ono so de ye de oye efisa won so wo tete no kwa bi so anso aye din e no te ho eti yestress ye empra twempra no yemfensi he ya aware entoso mienu no ene ntokwa ne nam be me na ubenya BP ubewu ntem na de ehu won ne se wo ba no kra na ukodi na chia ne wuye no onya hweo de wonya abotre so yin kakra tren japade ne ho no wo se japade ne nyina akodi ne ho eti yeses aware akware mienu akware miensa ne ade bible se be me ne enton moja nyina na se ntwu moja nyina ma oba efo ho de nyina ma oba odi ekira oba akoko ni no gina bonten na wo twetwe mbe yenye se no odi wakoma nyina akodi ni so a aso esi ebe wie ekire wo bedi do konkwa aha ne ne edi adwumadi ni esimpacho mo last was 1 minute na yafe yako Benis. Let's start from you. Yo me da se 1 minute kasa me ba jo me de me pese me kan say be me bia ana oba bia misra aware program yi chewinga mo no hai aware ento so mienu no enya de papa edi o hawo ene be fie edi no misra wa so why wadwen say ukwa koto aware so a obi mimi say wo so beto mi kura aware so meku ontimi ngu no o meku ontimi ngu ni me se meku oni wi wa gwa tin sama bomb enti mi do be kura sama bomb awona enti aware ento so mienu no Benis answer the gospel artist na wo kokum obi oba ni ku meku wa ba ko wantimi ngu a wo so aboni du Samari last words wo so be ku obi ana Mami efutu a me de ema ne se awade a oba tosu mienu die enye enti ema obi mpo nwene se obekwa kwehim ne mombo mpa ye na twene rade mfa wo die emro ne rade ensiesie wanamon so bibibia ye din wa brabo ni muntu ema wo take sa step no bompa ye ne rade ema empra papa emra wa kwen de papa mra wa brabo as of my auntie Jackie kan wo de ne enko me so ne am say awari tosu mienu de enye nanso oba bia no ese hu sene a ubesiesie ufie ene waware afa sene be ya ukunu onfa wachi enkofa oba onfa foforo kra de en waware keke eno ane wafa to hu ase no no ntina to hu ase danso o de kasa ho beba ni nyinem menso ne ameka ne say den so your ba na would do HB maybe a onware ya go for me no me last me ni you gra den say would do HB na onware ya na say bia wa ware wejai o sign a train for our foforo ube hu say enye easy. Sometimes you think about your age. And to say your ba na say wa menya me konkno and di umu and di umu amfa we enum you can say no mumu no ube hu say wadwene ebekọ obi kunu so na so ye kristoni a so ye muslim emre de utimi koto so na so ye kristoni mapadia na so muslims kwa bebere kro mo ware ba ko be aha omo wa hu enti no ne ameka ne say yenkoso a emompai so ye obi a onware ya menko nkoto obi kunu so wa hu aha emema no nso a mo so mo ye ebi enkrofo kunu nom no mo pesa mo boa enkrofo a mo mboa mo ewo no krem mo mboa mo ewo odom mema mo mfa opesem ene diensem enya dai wa say machine sorry enko obi wo ho a oni self control etu ye ubema no o force no kakra po we say na wabode no we jai no ho ama wa hu na afi de say ne so e fence Benis anseki na wa baba baby ku me wawu Benis man oni hwe oni wo bibi she ya timi ku krofo rofo Benis
Me and Casamiba, what you read? I'm going to some bedroom and some That's why. I was out too. Funny uncle, wow. Funny uncle. Sally from Porto. And that's why no, you say, Fe. And then who's the say any part so. Maker. One way. I can't twice a Some forces say, oh, by the end, I'm not so bad. I didn't Sir, I didn't know you are any penny net him say, oh, your bar, and Hossa say, oh, your bar, and was say, oh, baby, and Yawari and Yano correct. And Yano correct by a poem. Anna make us say, I and Yano correct. If you send Sati and your pet, when you go upon a hour, she chef for, no, no, ma warrior. If you are the warrior, and ma bray a becum. And I say, be a baby better. What there be 81%. 1%. I read one is a bad day, a bad bow. I do on Uncle Pond the promise in the penny and a down qua, one casawari. Was who Tienua, Obama would down qua. Tiawarian in the and then Awarian in Yamanaka, one eye bonus, no maybe BIF, but I must swap. And I say, who tear to your uncle? I know be our Riemu, our Tomono. Ebia face, who made ye. But send Kawanin crown a pabit near Dim Comedro Macumemua. Kabi who say. If you fear, Papa na worry me and some you near there, and Corano because or more dog. Nanso so obi e premo mame obi e premo mame e bi o mote ho no mo ganjo say ko ka kire we say but oni ne mani wura dem a na wade na ye say enka bomu no etumi ni hoda me am wo hoyi my friend say me ware obema o feed that kind of home emu ne papa polygamous yes ne papa ware be brave na just that you kun betimi aware me ro account oh me dey ho dey o ya say bible ma me kwan se metimi ne na wie Sa ai aware no ni ade no e ma nkwala no but ya na awofo ni bebre enim odo ni o montem they pretend but asem persia na e ma munya dwenbone from an early stage and na make actual asem sia bo se no ma dwomu nua no mo ankasa na patom de aka ana sali ma me mo ahwe aware no Beman who wachi nyina e basa. Eno ana nka me di baby we bia. So but our last words. Me da se metia obi bia la na me nhira mu. Friday so my birthday. Okay, to happy birthday man. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday fire oja. Happy birthday to you. Hooray. Sure bibiala me futu am dem o man Ghana my osofo no obi ka say ade na bible mu omo wale beblebe Solomon wale beblebe David wale beblebe ye ma Ghana font say Solomon ye nipa David ye nipa omba kubu akonta ye nso ba kubu ya akonta entemfa Solomon de no ho emfa entoto bibia ho afi ye ka bibi so wo 1 Corinthians 7 verse 1 downwards was say adwamamonti obia nkonyo no anjere say ye mienu ankobeka ejere nom but was say yere means baako
nti yemfa we na entu afutuo na adan na obi de ewom unya wo de ye se nipa mienu mu na mu betumi atena baabi tina maame si dan a na ode nkwala atrema munyinyi obi apeso otene ho no kosi wono ane de no otene mu ti wanya wo de ye tena mu enumom e de blessing be ma eti obi bia so ye na ba to se de me ba so wan so dwamamo ha wo de me pa to ha me o se dwamamo nti say being ha wo de you have the chance da be de e busa se dwamamo ha wa na o so for wo da safo kese se anim na for ba ho nyame ahye ne onyame ahye ne any wade ha me I can do all so be man sorry rock natural mommy ye program obi otie bi on flyer ye me no be bomb paye adanse de ebesi 0549 104848 flem sisi ana yen kasa 0549 104848 me wonungwa coastal o flem ya me no be bomb paye na maboa nyame shira so Benny Sansa nyame adoma this Sunday no yen executive launch at TV3 me pa cho ye come but enyo obi ana ye pesa wo ba enti uni strictly by invitation and my what them nyina ye dey invite ye fire oja na enka ho mama ansa na bedi de oso ka ho nana ansa na shine oso ka ho wetin ma be jira gate na hwe de ekoso we say me number o ba unkuta kra anya 500 Ghana cedis ti bomodian na ebra Benis o fa number to just obi here wa 0243 539 416 0243 to quentus of voice 539 416 all right but for nyame enhira papa so for mama Jean Anderson oso obi anya ne de memetare ni ko hunya sai no so ono no ba bi ofiri ni kra de dangerous so chen Benis de no obetimi akun na mom Jackie de osini kun obi abetimi abeware ni bi if you say enya bonne esa Benis answer de osimbo obi amani kun ho that's why I say ono de onam na otete obi kun be friend mum no ye ne papa na be yi ope ware no aka no esa wo so beto do e wo TV do Sally de osi ono ni kun de onim so potential obe ware ba kwa ka no into ones who are ready. Niku yeso okope onu to gojanu. Se obi ko twene yi se mi ko gina ho. Na bre se de ne ho ofei. Ma ware na sister etimi atwene ho keke. Me akoyenim. Efa me ma me ebu asiedu. Me nsama me kan nyina de me so ho. Mo obi anyi obi akun. Na owu obi ankodi wachi. Pa cha me kun so de asama ye kan nyina mfa me kun ho. Enfa ho hwe de ka wa nyina ye nkrofo adwen na mebusa. Me kun ka ho. Me catch us say 8 p.m. whiskey no any ensa soya sing me catch us your birthday party engagement wedding occasion papa bia no and I say a year dey ba etwetwa bi ne ani nyina ayeko kono obokwa koto na yakobon soro na emu hia bia for bulk purchase free and I say fresh number 0544 337 97 975 0544 337 975 wo from 8 p.m. whiskey ubenya bina so kuma etimi ato ye man kasa e fra me mama e bosi edu nyame adoma next week e be samba na mom Saturday in patch oba bia wo ha wo aware mu relationship mu abrabo mu ne ade bronya na ebe ye bom pa ye de ano den de awura 2019 mu shine wo Achimota Forest Saturday anopa 6 to 10 station 10E nyame nhyiraw number obeti my friend was so 0207939870 0207939870 shine akwa abrante kama ono boy chinchin fidie eti yansana me sweetheart nana bedi de ono so hu ye on Facebook ono na boy ma ne nyina eti ko yi kama bronya na edi enti pacho adwuma mu anom nkrofo abo adwuma saa technicians omo na bre enso omo so pay so hyada nya papa bia so mesi ukuta bibia fabra ha na fa bedi omo bronya na mo so koma entimi ento won yem na omo timi feel fine se da be adwuma na omo ya na wo mo ye ne ye
ya me shira so obeye de e bronya ne enso yatimi abo onwuma e bronya yi bronya nyu bi ho na say obi aba e wo WhatsApp say beje bronya re o beje aya ka bo na nkrofo nti Oda foso washi asia so ya me suma kwantuo ate sa bofra wo bia e ya asia no so na se washi asia so ye and naponi ni mu wonya ko poni sa asia se